violenza. Mechaiska.
Kaže njemu on kao loše izgledate. Kaže njemu majstor je kao loše sam bolje jer se rastajem od žene. Check it one out. D'accord. Pa ljudi, jel ne vidite da se slika za Boga miloga? A onda naopćala. Nemo još dobiti, mati se, čiči. Dobar si, dobar malo. Da, ovdje ide ja samo tamo, ja kažem, ovo je sve.
išao jučer, ne? Gdje sam bio? What they say means that.
Tuškanova. Karte valjana tek nakon registracije za tu predviđenu uređaju. Sljedeće je postaja. The next stop is život fašizma. Neregistrirana i neponištena karte smatra se neispravnom. Žrtvama fašizma. Registrirana ili poništena karte smatra se neispravnom. Ovo je
Sad ću stajati tam za iznajmljivač. Ajmo. Aha, Bože, stiraj ti to sve. Zadnji put pa te otpremim, popravi odmah. Gdje je Janjić? Ja sam opet gledao. Tamo je ispod onih klupe i za nje se osjeti toplina od žica i svega to koliko je toplina struje. Čekaj, motori sam čuo da idu na 24 volta, to ne mora biti istina. Ne, 600 volta. 600 volta. A koliko je gore u žici? 600 volta, ali sve u toleranciji napon redovito ide do 750 volta. Ovo vam je zadnja vožnja u službi. Također znam se za jedan super simulator preko kojeg dosta intuitivno možeš vidjeti kako se ponaša struja i napad. Sam mi ne reći LT Spice. Ne, Baltic se zove. Balstar. Na unutar brauzera se isto možeš koristiti, samo možeš se malo bez veze. Više onak edukativni nešto. To je praktički obrnuto od kondenzatora. Imate kondenzator, sad ne znam da bi ovako pisali sa
svi gledaju, vidi. Zatvoreni dan je otvoreni.
Sad ti oni tamo u reviziji slikaju, njima je sad to show. Ozbiljno, da. Ajde naš, to je to. Čujem. Pomozač. Bože, koliko nas je dočekalo. Je. Palica. To je to. To je to. I ovako je završila jedna zagrebačka priča nakon 51 godinu. Hvala i vidimo se na muzejskoj liniji 21.